Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ni penpau persya ya ke Sorkar India. Ya ke jingkuman ke Jongka ban penteri kamno ya ke ILP. Wat hadin bak state government ke lepas ke resolution adu semasa kendai. Ni persya ro ya ke jingwan jong Amit Syah. Nomor semlawan wan marak phojda naga benta ban yada ban kiri ke jep menteri ujongi. Te menta kasgi nagliang jong HYC ni penpau ke jing persya da ke bangin penher kini ke balun ban penpau bak ni persya bahado menta mene hempat semlaai ya ketakaannya dari landai ke ILP ya ke jep menteri ukasi landai ke state media jongi. Tur Syaprang Sipai Kari. Tur Syaprang Sipai Kari. We want ILP. We want ILP. We want ILP. We want ILP. Nginyele aban dayo. Aban dayo, aban dayo. Nginyele aban dayo. Aban dayo, aban dayo. Tementangan ang way arlay ngin flex non ni ke belun. Tum kada kajing persya ya ka jingwan jo Amit Syah matnya kajing. We want ILP. 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 Jin kasih aban dayo. Aban dayo, aban dayo. Jin kasih aban dayo. Aban dayo, aban dayo.